Merhaba, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? امید اوزداغ سروک پارتیا زافر گو پارتیا کنه تو پروره دیجی کوچبران لترکیه دوان روجانده بو گوتنین خو ین دیجی کوچبرانو دنگ درین هدپی بویا روجو اوزداغ روجا 14 نیسانه دما بانگشه یا هربجاردنه ده دما روبروی کچکا کرد بویا او دا خوازا دنگ ویکر لی کچا کرد امید بهوی کریه Zafer diyoruz, zaferde buluşuyoruz Yok değil mi? biz demiyoruz. Ne diyorsunuz? Ben HDP diyorum. HDP mi diyorsun? Evet. Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun. Katil değiliz zaten. Değilsin yani. Evet değiliz. Ama HDP'nin içerisinde o kadar değiliz. çok katil var ki. O kadar çok Türk askeri, ya. Türk polisi öldüren var ki. Ha, hayat işte. Kim öldürdü onları? Kim öldürdü? PKK Terör öldürdü. örgütü, devlet öldürdü. PKK öldürdü. Terör örgütü ve devlet öldürdü. برای آمده گلی لسر امید اوزداغ تومار کرو او بویه که تومد بار کر که اوزداغ به اشکرایی تاوانا زلیل کرنا بشکی خلکه کریه اوزداغ دی تویتر ده بزمانه کی تند برسوا برای آمده دایو و نویسیه اجه تروریست را دبیجم تروریست اشکرایه که برای دیاربکر سازیه که داگیر کری یا کمارا ترکیه برای دیاربکر ده همو هلکفتان ده به اشکره دجاتیا کمارا ترکیه و گلی ترک دکه اوزداغ روژا 11 نیسانê li Stenbolê di tomareka vîdyoyî de êrişî yê sepêkir û got. Bütün standlarını geziyoruz. ام سردانا همو ستاندان دکن دگرن ام هاتن وی دره بو ستاندا پارتیا چپ آکسک کس لی نبو دبکو چوبن چیه Partiya Çap a Keske di Twitterê de bersiva Ozdağ da û nivîsî ev faşîst hat bo serdana standa me. Hevalên me da ku rûbrûyî nexweşiya harbûnê nebin navçe bicî hiştin wek hûn dizanin harbûnê belav dike. Omid Ozdağ di hilbijartinên 2018 de li bazneya Stenbolê bû parlamenter di tebaqa 2021 de Partiya Zafer damezrand û take parlamenterê partiya xwe ye li parlamentoyê. Li gor rapirsiyên herî dawî Partiya Zafer di hilbijartinên çardê gulanê de kêmî ji sedî yekê dengan bi dest dixe.